أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barlık maqtovlarımız, şükürlerimiz Allah-u Teala'ya bulur. Sevgili Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge kuvvetlerimizden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız girişse idi. Allah-u Teala'nın emrin, farazın, bütünleyip, taharetler alıp, gusüllenip, yaraklardan, yakınlardan, Allah yurdu meşidke, cumğa namazı okuniyeti bilen jaylaşkan muhterem Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her birimizge Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketi bulsa idi. Allah-u Teala izgi cuma günümüzünü mübarek kılıp, bugün okulacak namazlarımızını, dualarımızını, Kur'anlarını, tesbihlerini kabul eylep, ecir sevaplarına eriştirse idi. Allah-u Teala her birimizin iki cumğa arasında bilip hem bilmi, bileb yeki bilemi, açık yeki yeşirin kılgan günahlarımızını, hatalarımızını keng rahmeti bilen gafur etse idi. Muhterem cemaat, bugün vaazimizde kalimden kilgençe bereket durumda sizlerge niyet kılgan idim. Allah-u Teala yardımcı bulsa idi, silapkine, tınlapkine, iştipkine kalırga tükün. Şular bilen amel kılırga da her birimizge Allah-u Teala nasip etse idi. Bereket nerse ol, kaçan bereket bula, bereketinin sebepleri durumda. Buna üzümüzge de kayrok beytirge turukile, kayrok beyiştirge de turukile, nişektir tırmışının bereketli gitti diye eylerizdir. Vakitte dizüde, dibiz, malda köple gitti, rahatı, şatlığı yok. Lakin köp eyvirler var, lakin anın nişektir kadire gitti deyip de eydiler. Hatta görüne de şunday haller muhterem cemaat. Bereket bul nerse degende, biz bitinde tebrik ete, mübarek olsun deyip şunday sözlerini güle eteriz. Bereket nersesin olduysak, köpkene vakitte aptırap kalabız. Bereket ol, birinciden Allah'ın rahmeti dişken eybir. Allah'ın rahmeti bulgan eybir. Что такое берекет? Берекет – эти вещи, в котором есть милость Аллаха, благодать deyip eyteler. Rutsa etken vakitte, ez bulsa da rahati, şartlığı köp bulgan eybir. Hatta vakitinin da, malının da, rizikinin da, bağlarının da, selametlikinin de bereketi. Buna bilip qarasak, qaybir günlerini bir köp olanlar qırabız, birisi de kilip çıkmayı. Qaybir günler şunday bula, şulu 24 saat, bir günde köp nersege ilgireriz. Qaysır vakitte bir köp kısada, alça da, mal da bulurgan mümkün, ama rahati, bəxti az bulurgan mümkün. Qaybir kişinin bağları da köp bulurgan mümkün, lakin bir balasından da nişek eytikliği faydası deyip eytik mi bereketli. Görünmeyi qaybir kişinin birgine balası bula. Hatta kimin bir balası da bulmay, Allah Teala şimdi kişana nasip ite, katlık gününde de yardımının rahmetinden kaldırım. Yani fizik zakımlarına tügül eli, kaysır vakitte bit bula, 2'ye 2'ni kursan 4 bula bitindi. Kaysır vakitte 5'te bulurga mümkün, kaysır vakitte birge de eğlendirge mümkün. Ne bereket bulsun için muhterem cemaat, var anın sebeplerini de kılırlar. Tırmışta da bitindir. Yalqal kişi yatıp tırıp kına alma izilip tiş, ağızga tişleyip kine kilmi bitindir. İşlerge gerek sebebin kılgandan son mal da bula, başkası da bulurgan mümkün. Allah Teala birse. Ama kaysır vakitte işlep de anın rahatı, şatlığı, bəxti bulmasqa mümkün. Bu vaazda elbette bitinisini görüp bulmasındır. Qaybir sebeplerini qarab getiribіз, bereket bulsun için. Bu aybirler muhterem cemaat. Üzüm için de gerek, üzüme de kızık deyip ettiğiminde hem sizge de belki faydası bulur turmuşumuzun bereketine geri kaytırgan. То есть сегодня, иншаллах, коротко будем смотреть причины, чтобы Аллах Та'аля нам нашу жизнь дал берекет, благодать.
Nindi sebepler var iken? Kitaplarda aytilgan barakat buluğu için birinchidan niyetning ixlos buluğu, niyet buluğu. То есть первая причина, чтобы у нас в жизни был баракат, должен быть у нас искреннее намерение. Niyet. Her bir niyetten başlanır. Biliriz, hadislerde Müslüman kişi için en birinci Kur'an tura, Kur'an'dan sonra hadisler tura. Buhari yayınlarında birinci hadisi başlanıp gider. İnneme a'malu bin niyet deyip ve inneme li kulli imri ma neva deyip aytilgan. Nasıl degan söz? Her bir iş aldan niyetlenip işlendiler. Hem her bir işke savabı, ecri niyetke karab biriler. Buna niyetimiz mescidga keldik iken narsa için gittik. Her bir kişinin bir uyu var. Kelganda da, çıkıp gitganda da uylab qarasak idi muhtaram cemaat. Şeytan bile bizning nazik o'rinlarni agar chiqib ketganda bir vaqt o'zgarayim deyibgina, xotin qo'shadi deyibgina, bulay kishi ko'rib qaytmaydi, yomonlik eshitib qaytmaydi deyibgina chiqib ketsak, uydan ketganda shu bizga qarab, balki yomonlik eshitib qaytaramiz yoki vaqt o'tkazib qaytaramiz, lekin savobi bo'lmaskan mumkin. Niyatimiz Alloh rizoligi uchun deb chiqib ketirga, Alloh rizoligi uchun deb ishlagan amallarimiz Alloh taolo rizoligi uchun bo'lirga tegish, savobi, ajri shu vaqtda bo'ladi. Eng birinchi ekan muhtaram jamoat, turmushimizga barakatimiz qaytsin uchun, bo'lsin uchun niyatlarimizni, o'ylarimizni, fikrlarimizni durustlarga kerak. Чтобы у нас был баракат, у нас и намерения должны быть хорошими. Все то, что благие деяния мы делаем, все было, чтобы ради Аллаха. Ikkinchisi muhtaram jamoat aytilgan imonimiz bo'lu, ham Allohdan qo'rquv bo'lu. То есть второй причиной, чтобы был баракат, вера и богобоязненность. Allohdan qo'rquv degan bo'lirga tegish. Agar biz Allohdan qo'rqmasak, imonimiz bo'lmasa, Allohga ishonmasak, ul bo'lgan molning da, turmushning da rohatin ko'rib bo'lmaydi. Qur'onda aytilgan, Alloh taolo aytgan, Bismillahirrohmanirrohim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Урысша aytgan vaqtda, кто будет остерегаться наказания Аллаха, исполнять Его повеления и отстраняться от Его запретов, тому Он сделает выход из любого затруднительного положения, и Он даст ему пропитание, откуда он и не рассчитывает. Agar kishi Alloh taolaga ishonsa, Alloh taoladan qo'rqsa, Allohga tavakkallasa, Alloh taolo rizqni muhtaram jamoat biz kutmagan, biz o'ylamaganda yerlardan beracak. Ham nindigina qiyin holda qolsang da, nindigina og'ir holda qolsang da, Alloh taolo kutmagan, o'ylamagan o'rindan chiqib yo'ldan ko'rsatadi. Bizdan narsa kerak ekan? Allohdan qo'rquv. Taqvolik kerak. Lekin qizg'anishga qarshi biz kimdan qo'rqamiz muhtaram jamoat? Kimdir har bir kishi narsadan qo'rqar, kimdir kishi narsa aytib, kishi yanda yaxshi tugul deb, shu aybirni bu vaqtda istinga qo'yamiz, Allohni unutib. Eng birinchi Alloh taolo narsa aytgan, Alloh qarshida javob berasin barbi deb o'ylarga kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytib qoldirgan, qaydag'ana bo'lsang da Alloh taoladan qo'rq degan. Kimdan bo'lsang da, qaydag'ana bo'lsang da Alloh taoladan qo'rquvchi bo'l. Biz Alloh taoladan qo'rqamiz, Allohning rahmatidan yiroq bo'luvdan. Allohning rahmati albatta keng, lekin Alloh saqlasin, biror tiyilgan, yaramagan ish ishlab Allohning azobina erishishimiz mumkin. Hem şulay muhterem cemaat, alimler aytganlar, barakat bo'lsin için Allah'a topshira bilu, tavakkallik kerak. То есть, чтобы баракат было, надо упование на Всевышнего. Her bir kişi bilen Allah'a topshirsak, uydan chiqib ketgan vaqtda da Bismillahi tavakkaltu alallahi deb aytamiz. Shulay bil, Allohning ismi bilan Alloh'a topshirib ketdim deb. Hem Kur'an'da da aytilgan Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kimde kim Allah'a tapşırsa,
tevekkelese ul аңа җитә. Аллаһка тапшырып китсә. Хәтта хадисләрдә әйтелгән, менә кышларны Аллаһы Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мисал иттереп китерә. Әгәр кешеләр кышлар кебек тәвәккәл булсалар, Аллаһы Тәгалә аларны шулай ризыкландыра дигән. Кышлар бит, аларның запаслары бармы, келәтләре бармы, банклары бармы, анда Швейцариядә торган банклар кая тора? Юк, иртә белән аш чыгып китәләр, яз көннәре карап торсаң, көне буе чавап бирәләр, тырышалар, ышалар, үзләре дә тук, балаларын да туклан. Әгәр дә кешеләр дә Аллаһка тапшыра торган булсалар, тәвәккәлли торган булсалар, упага итә алсалар Аллаһ Тәгаләгә, кешеләрне дә Аллаһ Тәгалә кышларны ашаткан кебек, әлбәттә ашатачак. Ләкин бездә тәвәккәллек дигән әйбер мөхтәрәм җәмәгать күп вакытта аксый. Күп вакытта куркабыз, менә миңа җитмәс инде, бөтенсенә булыр, миңа калмас, тегеләргә зуррагы, тәмрәге, яхшырагы булыр, миңа булмас, күршегә булыр дип уйлыйбыз. Ләкин Аллаһы Тәгалә ризыкны бирүче икәнлеген онытабыз. Шуның өчен, мөхтәрәм ваиз кардәшләрем, һәрбер вакытта эшкә киткәндә дә Аллаһка тапшырдым дип китик, Аллаһ Тәгалә тәвәккәл. Кешегә дә түгел, күршегә дә түгел, хатынга да түгел, балага да түгел, хуҗага да түгел, иң беренче Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәлләргә тиеш. Һәм Аллаһы Тәгалә тапшырсак, Аллаһы Тәгалә калдырмый иншаллаһ. Һәм шулай мөхтәрәм җәмәгать әйтелгән дүртенчесе бәрәкәт булсын өчен Коръән уку. Коръән уку бик кызганыч мөхтәрәм җәмәгать, моңа да, то есть, что бәрәкәт был, мы должны читать Коръән. И вопрос возникает, кто из нас умеет читать Коръән? Кто арабский буквы знает, кто таджвид знает. Или даже когда мы знаем, к сожалению, очень редко бывает читаем Коръән. Может, телевизор смотрим, может, интересные книги читаем, может, по интернету что-то смотрим, но Коръән не стараемся читать. Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссалам әйтеп калдырган, сезнең иң хәерлегез кем Коръәнне өйрәнде һәм аны башкаларга да өйрәткәнегез дигән. Коръәнне укыган өчен мөхтәрәм җәмәгать һәрбер хәрефенә 10 савап, 10 әҗр бирелә. Шулай ук әйтелгән хадисләрдә бар махсус, специальный фәрештәләр бар. Алар карап йөриләр икән, кайда Коръән укылар, кайда Аллаһны искә алалар, шундый урыннарга, шундый йортларга алар җыелалар. Үзләре генә түгел, башкаларны да чакыралар һәм ул урынга бәрәкәт иңә, тынычлык иңә диелгән. Менә Алла рәхмәте яусын, теге мәҗлесләр кешеләр иләрендә Коръәннәр укыталар бит, ул булай гына алынган әйбер түгел, кайбер кешеләр анарга җиңел генә иттереп карый, алай түгел мөхтәрәм җәмәгать. Коръән укылган көнне, Коръән укылган йортта үзенә үзе бәрәкәте була. Шулай бит. Аның тормышта төрле мәҗлесләрдә катнашканыбыз бардыр, төрле урыннарда, Алла сакласын, гынаһлы мәҗлесләр булганда, тыгаракылы мәҗлесләрне күз алдына китерсәң, бәлкем анда җырлыйлар, бийләр, көләләр, достлар әйтәләр, бәлкем кызык күңелле кебек, ләкин андый мәҗлестән кайткач, яки андый мәҗлес биткәннән соң ул урында бер курку, бер шундый күңел тынычсызлыгы барлыкка килә, инде бәрәкәте юк. Ә Коръән укылган урыннарда мәҗлестә дә тынычлыгы бар, анда күңелләр дә тынычланып китә, хәтта әйтәләр бит, Коръән мәҗлесенә әзерләгән ризык та тәмле булып чыкты, уңды дип әйтәләр хатын-кызлар. Бу юкка гына түгел, монда аның ният, беренче әйтик бит, ниятебез булырга тиеш, Алла ризалыгы өчен дип, Коръән укыла, Алла ризалыгы өчен дип тәвәккәлләп эшләнелә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен дә бирә. Шуңа күрә, мөхтәрәм ваиз кардәшләрем, беренчедән үзем әйтәм, Коръәнне күбрәк укысак иде, Коръәнне укырга өйрәнсәк иде, һәм Коръән белән яшәргә дә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Хәтта гарәп телен аңламасак та, белмәсәк тә, Коръәнне тыңлап утырган өчен генә дә савабы, бәрәкәте бар. Менә күп әйткән бар инде, мәчеттә дә бит, Аллаһка шөкер, намазларга халык килә, намазлар укыйбыз, тәсбихлар әйтәбез, һәм иң ахырдан инде Коръән укып тәмамлыйбыз. Шулай бит. Кайбер вакытта була, кемдер бәлкем ашыгадыр, кемнеңдер төрле сәбәпләре бардыр, Коръән укыган вакытта торып басып чыгып китәләр. Бу әзгән күңелне борчый торган әйбер, Аллаһның рәхмәте кай икәнлеген белмибез. Бәлки менә шул Коръән укып утырган вакытта ул гыйбадәт, ул
Qur'onni o'quv sunnat bo'lsa tinglov farz, ham shu tinglov bilan Allohning rahmatidan, barakatidan erishamiz. Shu vaqtda shayton albatta bizni qiqirta, tinglama, oshiq, anda uramda qiziqroq, qiziq temalarga сөйләшәләр, ayda basib turamiz, anda do'stlar yanına deb, balkim uylar kelirga mumkin, yo'q, Alloh rizoligi uchun deb biz tinglab, Qur'onni o'qib, Qur'onni tinglab, duolar qilib chiqsak, inshaalloh barakati ko'proq bo'ladi. Hatto bir kishidan eshitgan bor, shunday kishilarga aytganim bor deb aytdi. Masalan, kishi oqshosida umush o'stirsa, barangi manday qirlarda budaylar, ayvlar o'stirsa, butunisini tirishib o'stira, ilgirgachgina tashlab ketib borsa, qiziq tugul bit endi. Insa aylar bo'yi tirishgan, bunda da shulay namozlarda qatnashdi, bütün ayvlarda qatnashdi, duo qilgan vaqtda, Qur'on tinglagan vaqtda, savob olgan vaqtda qoldirib chiqib ketsak, bu barakatdan yiroqaygan bo'lamiz. Shulay muhtaram aziz qardoshlarım, Alloh taolo barakat bersin uchun bizga narsa kerak ekan, bismillah. Mana Allohning ismi bilan deb aytdi. Nendigina ish, xayrli ish ishlagan vaqtda albatta bismillah bilan boshlaymiz. Bismillah degan so'z, bismillahirrohmanirrohim deb aytib boshlaymiz. Rahimli ham marhamatli bo'lgan Alloh ismi bilan. Hatto aytilar hadislarda kishi uyine qaytgan vaqtda, eshikni ochib kirgan vaqtda Allohni esga olirga unutsa, shayton aytar ekan, ayda do'stlarim, bunda kirib qo'nirga o'rin bo'ldi deydi. Asharga o'tirganda bismillah aytirga unutsak, shayton aytar ekan, bunda o'tirib asharga da o'rin bo'ldi deydi. Shuning bilan yerda barakat azayirga mumkin. Bismillah aytib, muhtaram jamoat, mashinaga o'tirabizmi, oshiy boshlaymizmi, hatto aytilar kitoblarda, hatto xotinim bilan, halajifatim bilan birga yig'ar oldindan da bismillah aytib savobli ekan. Mana shuning uchun og'ir tugul, ma'nosi bek teran. Aning turida aytilganda bor edi, ba'zilarda shulay bo'la qaramasdan, shulay bir tanishimiz, do'stimiz aytgan edi, ziroatda bir sehr tapqach, bular o'tirib qo'ygan. Bir zo'r g'alimlar bilan borganlar sehrni ko'rgach, qo'rqib turam deb olirga. Ol deb aytadi, bismillah aytdi, ol deb. Bismillah nima deb aytirganmi deb shulay jingilchagana qaragan. Narsa sen bismillah aytmaymanlar deb shulay ashvamroqda aytdi. Bismillah degan so'z betol Allohning ismi bilan. Alamlarning xo'jasi Alloh ismi bilan. Ismim Alloh deb aytgach, ana kim qarshi tura ola? Endi sehr kim? Endi shayton tura ola. Aning ma'nosi bizga ixloslik yetib bitmi. Bismillahni deb jingilgina aytamiz, lekin o'ylab aytsang, u bek teran so'z. Shuning uchun bu so'zlarni muhtaram jamoat ko'proq aytsak edi, lekin tualetda, badrafda, munchada bo'lgan vaqtda anardan tiyilib, gunohni qilirga yaramay albatta. Lekin Alloh saqlasin, bor shunday kishilar gunoh qilganda kelib ve bismillah deb gunohni bismillah Alloh saqlasin, anday aybirdan ikkilatda tag'inda ko'p gunoh ishlarga mumkinlar. Shunga ko'ra endigina xayrli ish ishlay boshlaymiz ekan, bismillahirrohmanirrohim deb, bismillah deb boshlarga Alloh taolo nasib etsa edi. Shulay muhtaram jamoat, barakat bo'lsin uchun 6-si deyilgan bunda birga ashab, jamoat bilan ashab. Совместные принятие пищи. Mana bu ay birga da biz jingil qaraymiz. Mana g'ayla bilan bir motor bitindi, agar biz ertangi oshda oshiy olsak, ko'pgina vaqtda kimdir ertaroq ketadi, kimdir sinroq ketadi, kimdir chay, kimdir yiqli instalniyu. Endi birga yig'ilib, kechlarim birga, xotinim, bolalarim, tug'anlarim birga o'tirib, tabinga o'tirib oshasang, mana shunda barakat bor. Bir qarasam, jingil bir ko'pkina, lekin bunda da barakati bor. Ham aytilgan hadislarda namoshilgancha bir kishiga yetgan rizq ol, 2 kishiga yetadi, 2 kishiga yetgan rizq 4 kishiga yetadi, ham boshqa shulay Alloh taolo barakatini beradi. Mana bugungi kunda muhtaram jamoat, bek qizg'anishligi qo'noqqa yiru siragaya boradi. Azrak giribmiz bitini. Shulay turli sabablar topamiz. Lekin sabablarning birisi tag'in kimdir qo'rqa, xotinlari qo'rqa,
Туганнар килер дә, кеше килер дә, нәрсә пешерермен икән, тегез пешерсәң, теге моныкы әзрәк булган икән, тегеләй икән дип әйтерләр дип курка башлыйлар. Яки расход була, яки нәрсә була. Юк, мөхтәрәм җәмәгать, күпме кеше күбрәк килде икән, шуның хәтта Аллаһ Тәгалә ризыгын да бирә, бәрәкәтен дә бирә. Элекке вакытта утырып чәй генә эчсәң дә, әйбер булмаса да, бергә утырып чәй ичүе дә, ул үзенә күрә бәрәкәт шунда була. Аллаһ Тәгалә гаиләләребез белән бергә булып, бергә ризыкланырга һәм бәрәкәтен Аллаһ Тәгалә шуннан табырга насип итсә иде. Һәм шулай мөхтәрәм җәмәгать, 7-нчесе әйтелгән честность в торговле. Сату алуда гадел булу. Әгәр дә без сәүдәгәр икән, әгәр дә без бизнесмен икән, әлбәттә әйтелгән үлчәүләребездә тигез булсын. Начар әйбер сатабыз икән, яки анда бузык урыннары бар икән, саткан вакытта әйтеп, аңлатып, менә бу урын шулай, менә бу урын булайрак бит аның дустым дип, гадел булып әйтү. Шайтан куркытырга мөмкин, әгәр дөресен әйтсәм, бу әйберне беркем дә алмый, теге мактап бит инде, реклама бирәләр бит инде. Начар әйберне дә яхшы итеп күрсәтергә телиләр, бәлкем шул көнне аны алып китерделәр, эшләде дип, яки кирәк китерә, кеше кайтты, башында бу әйбер яки файдалы китмады. Әгәр әйтеп аңлатып җибәрсә, бөтен яктан яхшы дәки менә бу урыннарында җитмәгән урыны бар, дип, ул да шатланып сатып ала, карай инде, гадел икән дип. Бар бит тарихта мөхтәрәм җәмәгать белән бүгенге көндә әйтәләр, мусульманнарның иң күп яшәгән илләр ул гарәп илләре түгел. Индонезия яклары, Малайзия яклары шундай хаҗда булган, аларны күреп таң каласың. Алар шундай тәртипле, шундай бөтен хаҗилаларын да шундай тәртип белән үтиләр. Алар кебек үтәүчеләр бәлкем беренче урында алар, аннары төрекләр, аннары шулай башкалар китәләр. Шундай тәртипле халык исламны ничек кабул иткән? Шул сәүдәгәрләр аркасында. Гадел итеп сатканнар, элеккеге сәүдәгәрләр, диндә көчле булганнар, алар күреп, кара булар нинди гаделләр икән, ничә шулар икән дип, диннәре шулай икән дип, шулай исламны кабул итеп, дөньяда бүгенге көндә иң күп мусульманнар яши торган ил Индонезия, алар исламда шул сәүдәгәрләр аша кабул иткән. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, монда да җомгада да сәүдәгәрләр утырадыр, бизнесменнар бардыр. Әйдә гадел бул. Бәлкем каяндыр минер отышны сразу алмабыз, прибылебез бәлкем әзрәк булыр, ләкин аның бәрәкәте әз булса да, рәхәте, шатлыгы, аның бәхете күп була. Икенче яктан ризыкны Аллаһ Тәгалә бирә, Аллаһ Тәгалә кайтарып бирәчәк. Шулай әйтелгән 8-нчесе совершение дуа. Дуа кылу. Аның турында да зак сөйләп була мөхтәрәм җәмәгать. Дуадан без калдыр Аллаһ Тәгаләдән сорау. Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорыйк, Аллаһ Тәгалә тормышыбызга, ризыгыбызга бәрәкәт бирсә иде дип. Менә әйтеләр, Коръәндә дә әйтелгән, Нух алейһиссәламның дуасы, ул үзенең кимәсенә кергәч әйткән: "Рабби анзилни мунзалан мубаракан" дип. И Раббым, мине мубарак булган, бәрәкәтле булган урыннарга утыртсаң иде дип. Шундай бер матур дуа, хәтта мәчеттә күрешкәндә дә сәнәшеп чыгабыз да дуа кылганда, кемдер Рабби дип башлый, кемдер Аллаһумма дип. И Раббым, безне шундай урыннарга күндерсәң иде, шундай урыннарга утыртсаң иде, бәрәкәтле булган урында. Менә бу күрештек, дуа кылып алдык, Аллаһ Тәгаләдән бу йортка, бу урынга бәрәкәт сорыйбыз. Шулай ук яңа йортка, яңа нигезгә кергәч тә шул дуаны укысаң, иншалла йортка Аллаһның бәрәкәте була. Бу әйберләр турында онытмасак. 9-нчысы әйтелгән халальный заработок и пища. Әлбәттә, мөхтәрәм җәмәгать, эшләгән эшләребез халал булырга тиеш. Кайда эшләгәнебезне онытмыйк. Әгәр дә без аракы заводында эшлибез икән, аракы сатабыз икән, аракы ташыйбыз икән машина белән, яки янда банкта кредитлар биреп утырабыз икән кешеләргә алдап елда, аннары инде зарланмыйк, никтер тормышның ями юк, никтер гаиләдә дә тәртип юк, тегендә дә тәртип юк дип. Уйлыйк кая эшләгәнеңне, кәсебең нинди, син нинди урында. Халал булсын, эшләгән эшләребезне тапкан, малыбыз да, гаиләбезне дә халал ризык белән ашатсак, ул вакытта бәрәкәт булыр. Бәлкем кемдер уйлар, юк инде хәзер эш табарга авыр бит инде каян була. Аллаһның бер сынавы бирә, әгәр без Алла ризалыгы өчен дип
kaldırsak bu işi, bu haram iş. Allah Teala Rabbim senin rızan olsun deyip kaldırdım deyip niyetimiz dürüst bulsa, köp de bitmez. Allah Teala tağın da hayırlırak, tağın da halallırak iş getirip koyar. Sınav ispitaydı. Eğer şu sınavını bitirmezsek belki iki işte koyarım kinler tabi. Haram işte zarpatısı da kübrektir, oylıkları da kübrektir. Mesela halal iş, zarpatısı ezrek, kübrek işlerge girek. Bari bir halalini sayılarga, anın bereketi muhterem cemaat kübrek bular. Onuncusu aytilgan следование sunni proroku Muhammed'in mir ему во всем. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bile yaşıyor. Sünneti degende biz bitinde bu vakitte sünnettir, bağlarga sünnetke oturtalardır, şunu ona oyluyoruz. Sünnet degen bir Peygamberimizin tırmışı, yaşap kursetken tırmışı. Niçik ol gailede bulgan, niçik Kur'an'da bulgan, niçik kişiler bilen bulgan, niçik oturup aşağıgan, niçik bedrefke bargan, niçik namaz okugan, bütünüsün tırışırga tiyişmiz. Elbette biz Muhammed Aleyhisselam gibi buldura almıyoruz. Lakin onun tırmışı bilen, sünneti bilen yaşayı alsa, tırmışımızga, ailebizge bereket var. Muhammed Aleyhisselam'ın bir tırmışı niçikine ağırlıklar kursa da onun bereketi bulgan tırmışında. Yani bizge de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tırmışından kayıtıp, Peygamberimizden sünneti bilen yaşarga Allah-u Teala nasip etseydi. Hem şulayıp eğitilgen 11'incisi çtiyeni dua istihara. İstihara namazın duasını oku. Bunun indi dua degende mağturda zaq silerge bula. Bu mesela ikilengen vakitte. Bu işini işleyeyim miken, tüdünü işleyeyim miken. Moskovga borayım miken, Peterga borayım miken, ikiye kadar çakıralar, kaysına barıga bilmiyor. Arap, anda İngiliz tilini öğrenmeye başlayayım miken, Fransız tilini öğreneyim miken deyip ikilene başlıyoruz. Andi vakitte elbette kişiler bile de kengeşleşirek gerek. Lakin en yaxşı kengeşini verirken Allah Teala. Rabbim iki rekat namaz okup istihara duaları var. Onlarını karat kitaplardan ularımızı götürüp sırasak Allah Teala doğru yoldan yüzü ömrümüzge sala, ki düşte kurası, ki durmuşta o kilip çıkaşma kure. İkilengen vakitte Rabbimizge müracaat edip istiharalar okusak, inşallah o işte, o durmuşta bereket bular. Hem şular, 12'si благодарность Всевышнему. Aysa kıska şağına aytıp gene giden ben arif tuvarekten. Allah-u Teala'ya şükür etüde bereket var. Şükür etkeş Allah-u Teala aktıra. Hem şulay muhterem cemaat sadaka birüde. Bilgende işte sadaka ol malını kıymetli. Kirisince bereket bire malımızga. Zeketler biri, sadakalar biri. Tuğanlar bilen tatlı yaşav. Şu vakitte rizıkta arta, ömürde arta. Hem şulayık muhterem cemaat nikızık ran istavayı deyilgen. İrte tırıp, irte işler. Kutu ran istavayı tomu bu kadar dibeyteler bit. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytken Borikel ümmeti fi bukuriha digen. Benim ümmetime tam vakit irtengi yakta bereket buldu deyilgen. Eğer iklab yatmazsak, namazlarımızı okusak, irte tırıp işke varsak, tırmışımızın bereketi bular. Şulayık bereket var. İlenüde bereket iz bırakayım. Şulayık bereket var. Namazlarımızı kaldırmayacak namazlar okuda. Namazlarımızı okup varsak Allah-u Teala tırmışımıza bereket verir. Hem şulayık 18'incisi aytilgen Allah-u Teala'dan affu sırav, istiğfarlar, tövbeler itip şu vakitte Allah-u Teala bizge tırmışımıza bereket verir. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته واستفتيحوا بالذي هو الخير أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا إن أحسن الكلام وابلع النظام كلام الله المالك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Yani Allah Teala Kur'an'da aytgan sizning mollarınız hem balalarınız sizning için faqat fitne. Ama Allah yolunda bulganlarga Allah huzurunda ulug' ajrlar бар. Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда. Muhterem cemaat, bu ayetlerini işitkəç kimdir kişi aptırab kalırga mümkün. Niçe bizim mallarımız, bizim bağlarımız bizge fitne bulurga mümkündür. Fitne bula şu vakitte eğer biz Allah'ını anıtsak, baylığımız arkasında, bağlarımız arkasında, kaybir vakitte kişilerde mescidke çakırganda, namazga keliriz, namaz okurga kerak deganda, kimdir ayta, men ishlim bitali. Kimdir ayta, men namazlık üstünde otursam, kim meni aşata deb. Kimdir ayta, baram, men inşallah baram. Әлі балалардың мына анықларының садикка айтасы бар, мәктептен қаршаласы бар, институтқа кіріге тырышалар әзген шулар білән ерейм де, аннары барам инді деп әйтәлер. Шулай дия, мұхтарам жамағат, сәләмәтлікләре ките, ақыллары ките, мәчеткә келерге өлгермиләр, күтәреп кенә алып килергә кала. Мына шулай диеп, балаларыбыз диеп, малыбыз диеп, башка дөнья мәшәкатьләре диеп, Аллаһны онытсак, Allah saklasın muhterem cemaat. Dünyada da bəxitsiz, ahirette de bəxitsiz bulunar. Bula muhterem cemaat münəmeyitlər zatırğa turu kilgəndə, bula qaybir kişinin bağları zor kişi bulğan. Lakin qaybirsi hatta özünün ətisinin, ənisinin xilaşasını da kütərib barırğa, yatsınıb, qırıdarak basıb durğan, yalıp durğan kişilər var. Şundi kişilərni körgəç muhterem cemaat şeyler koyular. Ne bu eti eni bitinde üzüme bulmasa da bağlarıma bulsun, üzüm okuyalmadım, bağlarım okusun deyip şova birigen, lakin ni kıskanış, şuluk bağları sınlı yolgada zatırga tünelmeyler. Şuna göre muhterem aziz kardeşlerim, dünya malı deyip kine, akça deyip kine, dünya kuvam deyip kine çarpmasak idi. Allah-u Teala dünyada malını bire, rizıkını bire, lakin rizık da mal da sınav, kimgadir kübra getirip bergen mümkün, kimgadir ezrek bergen mümkün. Bulgan malga şükür ite alsak idi. Hem turmuşta biz bugün künde mine şuna kırıldı, kişi Allah kılı uğruna bululga karaganda kübra akça kılına eylene bara, gel üzüne üstünürek, bayrak bulgan kişilerge pari, lakin dini yaktan karaganda üzümüzden tübenirek, üzümüzden miskinirek, ağırrak halde bulgan kişilerge Qararğa deyip eytken Peygamberimiz. Dini yaktan bulganda, üzümüzden istenirek bulgan kişilere, kimdir namazların kaldırmayı, kimdir Kur'an'da okuy, kimdir Ali urazalar da tutam, nami bitali, bunlar bitkerel miminde şunu kılıp bulsam iyide deyip, ımtılarga Allah-u Teala nasip etseydi. Elbette dinde o baylık da, derece de tıyılmagan, lakin Allah-u Teala'nın sınavı, şu sınavga Allah-u Teala derece birdi, baylık birdi iken, şükürün kılıp, yani sadakaların berip, zekatların berip, başkalarını da kuvandırıp, yaşaytırgan mallar Allah-u Teala nasip etse idi. Hem şulay eytilgen muhterem cemaat, bu ayetini de köbüz işitkenimiz var. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Şuara suresinin 88. hem 89. ayetleri
Бурша айтканда, в тот день, то есть судный день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непокорным сердцем, непорочным сердцем deyilgan. Yani Tatarchaga aytgan vaqtda ul kimda moli va bolalari hech kimga foyda bermas, magar qalblari, ko'ngillari pok holda шын musulmon bo'lib kelsa, аңа foyda bo'lur. Yani qiyomat kunida bilganimizcha muhtaram jamoat, eri xotinından, xotini erindən, balası әти-әнисеннән, әти-әнисе баласыннан качачак, шуның хәтле куркыныч, шуның хәтле дәһшәтле була. Һәр бер кеше үзе өчен. Балаларыбыз да, малыбыз да анда файда бирә алмый. Менә шуңа күрә изге гамәлләр белән, саф калып белән, иман белән, изгелекләр белән Раббыбыз каршына кайтырга Аллаһы Тәгалә һәммәбезгә насыйп итсә иде. Bir kıska gana bildirü tağan isingizge tişrem, ütken cumada aytgan idi, kızgançça karşı məşidimizden televizorlar urlandı deyip, Allah'a şükür qarak tutuldu, hem indi televizorlarda tabıldı. İnşallah məşidimizge geri televizorlar ilerine dibeytik urunlarına qaytaşaklar inşallah. Bin sur rahmet buna cemaatke şunday kişiler buldu, şunday işitker yerden itikme deyip de kelişiler buldu. Allah'ın rahmeti olsun alırga. Hem şulay başka mı Allah'a şükür mahallede şunday kişiler var. Məşidimizge yerden itirge buluşurga, hizmet itirge turgan kişiler var. Allah Teala her birimizge ecir savapların bir sahide. Barakallahu lana ve lakum ve lisairil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahyai minhu vel emvat bifadlihi ve rahmatihi innehu qaribun mucibud da'vat ve huve semi'ud dua. الحمد لله حمدا شاكرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لصفيه قال عز وجل مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم الخلفاء الراشدين سيدنا أبا بكر عمر عثمان علي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة